If awukamthola umaqondana engingakusho mina ngithi just hang in there kuzolunga. Abantu abaright baningi la ngaphandle, yabo. Baningi abantu abadinga uthando, abadinga ukuthandwa, futhi abanothando and aba serious, abazokutreat ngendlela right. But wena don't downgrade yourself, don't degrade yourself uzibeke phansi ugcina usuthatha yonke into nje eza in your way, yabo. But lindela umuntu right or perfect ofanele wena ozokunikeza uthando lo ludingayo, yabo. So enye into right ebalekile, be that person ofuna ukumthola. If ufuna umuntu right, be that person right kwa wena, because awukwazi ufuna umuntu right like now si right, yabo. Kodwa nje all in all abantu abaright la ngaphandle basekhona, abantu abafuna uthando, abantu abanothando, abantu abangachithi, abantu abafaithful, abantu aba-honest, abantu who are goal driven baningi kakhulu ngaphandle, abantu abazohlala nawe, abantu abazokushada, abazokulobola, abantu abazokuchitha njenge queen every time, umuntu ozofonela every now and then asenda ama messages amnandi, umuntu ozoba nawe ngaso sonke isikhathi momdinga, yabona. Please guys, yo lethi nje ebalile ime station, ibhasi lima kuphi? Station. Amen.